unasisa ebasa omurokozi kama simwe twakira ntitwarungisha ogu gukusima Ruhanga watomwanya kandi n'umugisha ukutaya yaha nk'uko mwanzuzi yatwakira ninyetwa Reverend Kanoni Daudi Katungwensi niyo muri isa kandi sabadikoni wasanga kandi ijana bagenzi banyu bwen kambashabe nabo beyanjure rero tutandike kushaba nabakita Reverend Samu rw'abagabo ndiyo muri isa w'uburisa bwakanye uburyo musabadikoni rwasanga banyeta Matswaberi nwagaba niyo mburuzi we kanise y'akaku cyacho Uganda bakanyaryeru umusabadikoni rwasanga no Sankore diocese Mwana banyeta Muhiro Wilson ndga omukanisa ya Kanyeryeru Church of Uganda nbo burisa obusabadikoni rwasanga umbureberezo bwito bwana Sankore nanye ahabwemba bazamukama muri umvekerwa aho rukiko hango Sankore diocese gete synodi kandi nshitama no mukanso insima Ruhanga nanye okwija twazagunzamo twatandika kushaba kwaitu Cheshongoro 16 ekiro ekiro kyasesa Yesu nyebembere ati nikushaba nyange sekibi awamani gawe kore ushemire awamani gawe kore ushemire yerire mbazi yerizo variona omano pabura omuha yone bindakoe vive mu rukundo yone bindakore vive mu ekiro ekisesa Yesu nyebembere ati nikushaba onyanyise kibi awamani gawe ushemire awamani gawe kama ore ushemire oturinzireje omuri ekikiro mweno buwashesha Yesu mujuni ninkweshengereza nayori nabyemu ninkweshengereza nayori ekiro cyashesha Yesu nyerembere ati nikushaba onya awamani gawe kore ushemire awamani gawe kama kore ushemire omukibi ompokchetesa azashemeziwe eshagama yawe obutoshabona ndero muriwe obutoshabona mukandendero mu ekiro cyashesha Yesu nyebembere ati nikushaba onyanyise
sekibi abamani gawe koreshemeire abamani koreshemeire. abaine ebitabo ebihango ebyokushaba twaza kureba rupapura rw'okubanza omuntu omu yareka ebyokushiisha ebyakozire yakora ebibiragiro kandi ebihikire ari yakiza amagara ge. Ebitambo ebirihangasi Imana omutima oguhendekire omutima oguhendekire kimwe ayirihanga torugaya. aha rupapura rwa kabiri omu biro by'okwesiibyako mutagura emitima yanyu byanyu kandi muhindikire Mukama Ruhanga wanyu ahabw'okuba b'ow'embabazi agira esaasi tarakagwewa kubi ajwire rukundo etahinduka kamu areka kureeta kabi. aha rupapura rwa kana baine baita barukundwa munonga ebyahandikirwe bitehanangiriza omu bicweka bitari bimwe na bimwe ebere bibiti bingi n'okubyatura tereke ku bigo byatu tukabishereka omu maisho ga Ruhanga obushobozi bwona yataitwe omu iguru kureka tubyature n'omutima gwetiisize kimwe kandi ogurukura bone kubisaasirwaho obulungi bwe n'embabazi ebitahwaho kandi n'obutarabe chemerere kwemera ebibi tobutosha omu maisho ge konka okukira munonga chemerere byemera teranire hamwe hawe emigisha y'emingi eyataire kumuhimbisa uko ashemereire kurra ekigambo kye kirikwera munonga kandi n'okumushaba ebitwetenga eby'omwoyo n'eby'omubiri nikyo ndikubesha aha kwatanisa nanye kushaba n'omutima gumwe ogushemereire n'iraka ry'obucureezi omu maisho g'ekitebe kye ky'embabazi ziri omu iguru twena nitugendera hamwe tataitwe obushobozi bwona nyingi tabire twarwe imihanda yawe nk'entamezi ubuzire turengeserize twakora turi ebiteekateeko by'emitima yitu erikwetenga twashiisha ebiragiro byawe birikwera twareka ebitushemereire kukora twakora ebitutashemereire wekyo muri itwe tutari mukarungi koona mbwenu iwe ayi Mukama otugirire embabazi itwe abasiise enshoberwa ayi Ruhanga osaasira abarikwata ebyokushiisha byabo ogarura abarikweteiisa baraganisa abantu boona omu Kristo Yesu Mukama waitu ayi Tataitu embabazi nyingi ahabwa Yesu kuruga hati otokumara ebintu byona nitukutiina turi abahikiriire kandi abarikwerinda izina ryawe amina. ayiranga obushobozi bwona ishe wa Mukama waitu Yesu Kristo tayenda musisi kufa kureka kuhinduka akareka ebibi akabahurire kandi akabihereza obushobozi yabaragiro kweteiisa okusaasira ebyabo n'okubihwaho nibasaasira boona barikweteiisa omu mazima bakaikiriza kimwe engigi erikwera kandi babaihaho n'ebibi byabo nabwo ekyo katumwesengereze atukweteiisa okw'amazima ebiturukora tubimushemeze kandi ebiturukora embere byaitu ebikiriyo kandi ebirikwera kandi ebishemeire tubone kuhika omu kushemererwa okutahwaho ahabwa Yesu Kristo Mukama waitu amina. Twena Tataitu omu iguru izina ryawe ryezwe obukama bwawe bwije ebyokunda bikora omu nsi nk'uko bikora omu iguru obuteetwe ebyotsa butosha saitu bikaita kusaasira bakutushagiza tatutwara mu kwohibwa kureka tujuna omubi akuba obukama obushobozi n'ekitiinisa bibe byawe ebiro n'ebiro amina. otwashamye eminwa yitu akanwa kaitu korekya okuhimbisibwa kwawe ayi Ruhanga rakutujune ayi Mukama rakutwere ekitiinisa kyabwishe boona n'omwana n'omwoyo kyabe kiri mu kutandika nahati nuko kiri kandi nuko kiriba ebiro byona amina. muhimbise Mukama izina rya Mukama rihimbisibwe twaza kumuhimbisa n'ekyeshongoro ekyanshansa twetebekanisa kuhurira ekicweka kyaitu.
abanje ndosa ndemerwe bibi byanje hateine ecyakumbasa kunyi obusasi nisima omusaraba nisima ecyo kituba kando kugira byona yowe nisima owamba mbebe kandi ko ahamo omusaraba gwe ahontarye wabundi ni ahumurire nisima omusaraba nisima ecyo kituro kando kugira byona nisima owambambirwe niho ikire okugira obusinge niho mutwaro gwange gwebibi wazikire isimani omusaraba nisima ecyo kituro kandi kugira byona yowe nisima owambambirwe ngo Yesu akazeshaga ecambu cyamagara eyosya imitima ekanjereza wowe nisima omusaraba nisima ecyo kituro kandi kugira byona yowe nisima owambambirwe ekicweka cy'irizuba kiryo mu ngiri kuko yahandikirwa amata y'urwera ishurane ya mwenda okutandikira aha mushororongo gwo kubanza engiri kuko yahandikirwa amatayo ishurane ya mwenda kutandikira aha mushororongo gwo kubanza Yesu okukizo zingazingirwe yagaruka ombwato yayambuka yataha muri tawuni yowabo bamuretera omuntu zingazingirwe abyamye mu ngozi Yesu kuyarebere okwikiriza kwabo yagambira zingazingirwa ati mwana wanjye humura ebi byawe byakusasirwa abamwe ahabahandiki bayetombo itabonka ngo omuntu ogu narokota Yesu kuyamanyire ebiteekateeko byabo yababuuza ati nenki ekirikubateekateekesa kubi omu mitima yanyu ekirikurahuka nikiha okugira nti ebi byawe byakusasirwa nari nti imukogende bati nabahimbisa ruhanga wahire abantu obushoborozi oburukwingana butyo ekicweka kitu
aho ntukyagarikira kamasimwe tugumizamu no kushaba twaza kutendereza rero twayatorera hamwe nyikereza rupapuro rwa 13 tendereza Yesu Yesu mwana bandika Yesu omsa gunasi Esa bewasanyo omurokozi rupapuro rwa 13 twena twatorera hamwe nyikereza ruhangishe bona Nchiza ruhangisha bona ubushobozi ubona umuhanyi w'iguru n'ensi na Yesu Kristo mwana w'umuwenka mukama witu waziriwe Mariya mushyo shugeine kandi wenda yaberiye moyo rkwera akabura uzibimbi bya Pontiyo Pilato yazikwa yashuma kuzuma mbafu ahakiro cyakashatu yazoko mbafu yatemba mu iguru atashitamye harubaju rwarwo arahangisha bona ubushobozi ubona kandi argaragaje cyera uhuriye n'abafiro rubanja ninkereza moyo rkwera ikanisenka turike rkwera ukwatansa kw'abarkwera ukusasura bibi ukuzoka kw'embiri n'amagara gataho amina mukama agumene imwe agumene moyo wawe shabe ayi mukama utugirire imbabazi ayi Kristo ayi mukama utusasire tate tu mu iguru izina yawe Yesu we ubukama bwawe bwije ibyo kunda bikorwa munsi nk'uko bikorwa mu iguru utate ukuriye byotsa butosha sasira ibikisha byitu nkayito kutsasira barakutshagiza yatutwara mu goywa ureko tujunombi amina tugumizamu no kushaba ishara yo kushabira mukuru w'ihanga ayirhango bushobozi ubona niwo twaramhanga gono kagatebe kanisa gakokora ibyo rkwenda mwe tweshengereza kumena wareba n'imbabazi zawe mukuru w'ihanga ritu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni umuhereza ubushobozi bwamuheye ensebone kugira ubusinge ihanga rugumere rigere ruhoro kandi rine kitinsa kandi ibyo bikoze sekretary kanisa we kwere migisha ahawa Yesu Kristo mukama witu amina tugumizamu kushabira bakama bitu nabona bahirwa ubushobozi kutegeka kanshaba umburuzi wishimwe amatsiko twebembere ishari yampapuro 15 irhanga ubushobozi bwona tatito mu iguru kama bwawe tubufaho n'ikinso cyawe kiri munsi yona nawe cyo tweshengereza murebe n'imbabazi zawe abebembeza barkwebembera hansi y'umukuru w'ihanga state ministers cabinet ministers abarkwebembera madara gona go abaheire RC ya katano kushira kimwa RC yo kubanza kandi ntukushaba ngo abantu abo bona barikutwebembera ubahwere bahereza abantu abakwati ibona ucureza kandi no gwesugwa kandi tweshengereza ngo ndi no kutina rhanga usinge no kwatansa amazima no kucemanja zo buryo biguma muri to biro byona haba Yesu Kristo mukama wetu amina okushabira abashororwa ne kanisa yona ahar papuro 16 ayirhango ubushobozi ubona utaho ni wewe nkokore byo kutangaza mwene nshabira ishabareberezi Most Reverend Stephen Kazimba kan shabira bareberezi bona na mnongo bareberezi boito bwana sankore ya Right Reverend Stephen Namanya nshabira kanonizi nshabira archdeaconizi nshabira bahure nshabira abadikoni nshabira ordinands nshabira abaguruzi nshabira abakristayo bona batona bakuru ayi mukama bashikeho n'urumica yawe kandi nabona bakora umurimo gwawe yanga wembabazo bazumure kandi uburungi babugumeho otebya abo kitinsa cya mukama weitu kandi umutongonezo weitu
Yesu Kristo mukama witu amina twena tugendera hamwe mu kushaba kwa Kristo mu kwera ntango bushobozi bwona watembabazi ukatwikiriza kushaba hantu n'ubwo turukunda twena nkusima habo kubokaraganisa ngo kubaro bashatunare bari bateranira hamwe kushaba mu izina ryawe yawe warukushaba mwe tweshengereza mukama otito abantu bawe turukunda ne tukushaba ngo kutushemerere kandi tukumanya amazima gawe turi mu nsegi kandi obusinge burija obutamagara gatabaho amina Jeshongoro imbabazi za mukama wa Yesu Kristo nokunda kwarahanga okwatanisa kumoyo kwera bigumenite tena abantu babona atiribona nebirona amina Jeshongoro kigana 54 ntwetebe kanisa kukora ubutumwa bw'izuba Esakagire ntumaze ati mwiroko mugende muzo mu mahanga gona mugambe bingiriya bamanye bakwija kwa okuna fereyaba abacungurira kimwe bakaro omubu muhurira makonde ningagambo muzi ongamanyisa ningamanyisa makuru okose erakwinyi ebyo biro by'omwirima ogutwe ingurire iryamarwaho kwishakwe owire oburishe itwe twabo mu kanisa erikurwanonunga twena hamwe n'abafire abayogize b'ijoro ebyesongoro dukwata nisize nitusimo musibuzi oasi kwire sitani murebe maderina ja ajeire birunga binje mukama wabari ikwera abama aikabo iwe magaragabantu musanga kandirukundo yatsitebe cyaruha none cyawe wenkobutosa katushabe mukama arahanga ubushobozi bwona kandi wembabazi nyingi tateitwe umwana n'umwoyo rukwera tukusima habo kutwimutse mukasheso muturyabulire tukusima kuturisa no kutunyoisa tukusimira kutanga tukusimira ikisonso cy'amagara kiwatuhire kandi cyotera busha tukusima kutwebembere yitwa baryaha abana b'abantu abatashemeire abayijaha mu studio mu okuhereza no kugambe ikigambo cyawe nitukusimira uburungi burikwingana butyo nitukusimira imbabazi zawe ziwatugirira musharaba gorogosa mbwenu twejagambira abantu bawe mukama obeni woigura amatu ago munda nageruguru abari kutureba Sky TV mukama ebigambo ebi bitematemera mu mitima yitu ebigambo bitugasire bitwombeke
byombeki amaka gaitu byombeki ihanga ryaitu n'ekanisa yawe uhimbisa ubwawe ekitinisa Yesu Kristo mukama waitu amina. Mukama waitu asimwe munonga kokuba abanyanzwire nasho koko nanaye yanzwire ninyetwa Reverend Kanoni Daudi Katungwensi ndiyo murisa kandi saba dikon wasanga ndiyo musheija ino mukazi omwe n'abana kandi ndiyo muhereza uburhanga basiso mu rumo gwo guhereza bwe kanisa noha abantu omugisha ngu baije bagamba omurumo gwa Ruhanga no batera n'umuhimbo mwene nogira nintekateka Ruhanga wakwira umutima ugo nembabaza okujunwa wakuba nakwibuza mwene iyo barigumana wihura kama simu kandi nsima Ruhanga nahabwatimo yine ijanayo kama simu nimwebare okwiza kwereza naitwe kandi mwe bari mu gwa Ruhanga ni mukumuhere okumukora nimba simu ikintu kongeraho sezi yakigambire gine sabitu nkuru omagara gabaru kwikiriza Kristo abo kwa nesabitu nkuru erukubanza omubyo kwesibyako oguno murimo muhango okwetekateka no kwetureza no kweteisa no koroba no kugaruka hansi y'ebigere bya Yesu kugaruka hansi ebyo kwetungura ebitweta mu byone bitwine kareba ngo wayetureze kandi ekyo nakaromborombo nitushikiriza omurimo muhango ogumukama wetu Yesu yabere nayetekatekera nambwe ninyonta ninkiriza nintekateka nimanya ngo mukama wetu Yesu akana yetekateka n'umurimo muhango bwe yanayetekatekera okukorensi ahabo kuba akesibya kwebiro 80 nayecureza nasaba rahansi nayerwa mu kitinisa kirye kiyabera rumwe cyo bwa Ruhanga nayegarra hansi nahinduka omuntu nambweno noreba akazaru omucyongore yayecureza yahinduka omuntu akazaru omucyongore yatura n'abantu yarya n'abantu yagenda n'abantu so that ngo akashyikiriza ekiyabera agendereye nambwene ginesa bitu nkuru omumagarage kanisa kwiyaho nayinda kungutubagane mshorrongo mwene tutakagibagaine mukama wetu Yesu kuyatandikira omurimo ogu yagira amazina n'omuzunu wensi yaba omushana gwensi n'omugatu gw'amagara ayinaho ari kugira ngo orukumuryaho tarigaruka kukwatwa nzara nakaki kandi mbwenu konkanye binani nyenda kutubagane ebigambo ebyo biri omu barha ya Petero yahandikire ebarha ya Petero eshurejo ne ya kabiri
Petero baraha yahandikirwe Petero sura ya 2. Petero orokerwa shure gine ya 2 no mushorongo gwayo gwo kubanza konka ni nyenda oine umuzindara nshomere heading ambo mukama wetu Yesu ebine biro 80 itwe nkaba ikiriza Yesu nitwetekateka kandi tushikiriza umurumo gwo Yesu yakoze ahabo kwetekatekera kuija ya 2. Petero yo kubanza esura ya 2. Mukama wetu Yesu na yeka na yechureza na yeteisa na garka hans munonga na yesibya ebiro 80 akaba na yetekatekera ogwiyabe neiza korrensi mbwene Petero yamuhandikaho umbarhejo esura ya Petero yo kubanza 2 yamuhandikaho namuhandikira abantu ngo bamushoborokerwe nangwa mukama wetu Yesu no buyabera ryo munsomu abamwe tubaramushoborokerwe naho yashyira kabuza begibe atubita abantu bangira ngo umboha abamwe bayegamba ngo bakweteriya ngo bakweta nabi manya atimushimu munye mbwenu abantu bakaba batakamushoborokerwaga mbwenu Petero yahandika nawe namugambaho nshomera wakubaye no muzindara nshomere umutagwe bwamba nukugira guti ibare ryayangirwa abantu iriyo buguzu bwingi ego mukama simwe urapekaho namuhandikaho yamweta ngo nibare ibare ryayangirwa abantu konke ryabere riyo buguzu bwingi nambwe nanye ndiyo ndikwenda kugambaho mukama simwe imwe bari kutureba Sky TV ninyenda kubagambira ngo haruho ibare ryayangirwa abantu ababere batarakushoborokerwa konke ryaguzi ibare ryo ndiyo turi kwijuka nke kanisa nitwesibya ko ibare ryashyikirizo murumo gwo kubambwa no kufa kandi akazoka hakiro cya 3 ibare ryayangirwa abantu kandi ryahindukira iro buguzi bwingi imwe abari kutureba ninyenda kubamanyisa ngo haruho ibare wakubashobeirwe haruho ibare ryo kubasa kungira haruho ibare ryo kubasa kwikiriza haruho ibare ryo kubasa gambire byawe haruho ibare ryo kubasa kuturre naku konke ry'abantu batarashoborokerwa Petero yaryeta ngo nibare ryayangirwa abantu konke ryahindukira iryo buguzi mukama simwe haruho ibare ryo buguzi nibare ryo buguzi bwingi shoma habwecyo mujuri itumariyona nahabwecyo imwe abajweyiri ituma imwe abajweyiro bwobya imwe abajweyiri hari imwe abajweyiro kwangana imwe abajweyiri imwe abajweyire okurogana imwe abajweyire okwitana imwe abarikwenda kwitwa marwa imwe abarikwenda kwitwa obufuyi imwe mwena ninyenda kubagambira ngo haruho ibare nangwa nyona nkayongeraho ngo nahabwecyo imwe abayijwire ebe byona ebyanyuma bitaha ibare garuka mu mushororongogo habwecyo mujure itumariyona no yituma ryona mujuro bushambano bwona mujuro burogi bwona mujuro kwangana kona mujura marwa garkwenda kutwita mujure nebe bitahiriri bye bisiyagwa mbizure tubitaha ibari haruho ibare iryo buguzi bwingi
Petero yari etibare ryo buguzi bwingi konka bambe ecyo busasi ngo yayangirwa butabishoborukero nambwe n'abarkwenda kwitwa maru haruhibare abarkwenda kwitwa okwangana haruhibare abarkwenda kwitwa ituma haruhibare abarkwenda kwitwa mhari ima abarkwenda kwitwa mayiko haruhibare mukama simwe haruhibare kandi tibare konka ngo niryo buguzi bwingi nahabwe cyebyo tubizure haruhibare tubitahibare haruhibare garkam nahabwe cyo mujuri ituma ryona nubwo byabwona nahabwe cyo tuzure umbrebe makumyana ebiro byo kwesibyako tuzure byona ebitusangire tuzure ituma tuzure obugobya tuzure oburyari tuzure kwangana tuzure kubeherana tuzure obusuma tuzure obusambani tuzure amarwa tuzure ebyo byona ngo tubizure ebyo byona tubizure tubitahibare nahabwecyo muzuri ituma ryona n'obugobya bwona n'oburyarya bwona yona no kubeherera abandi kwona kama simu tambuko oshomo gwa kanorebe kuturabizure hatu noyebuza mbwenu kunda areke busambano bwa nareko kwangana kwanje nareka amayiko nareko bushambani nareka mhari nareka ituma nareko kubeherera abandi mbiteye shomo gwa kanorebe haruwe yego ngukube ebyo kora bizure oyiza haruwe nuwibare ruhurire eryayangirwa abantu konka harahanga ryo tore ino buguzi bwingi Yesu mwana gwandiga Yesu musaya gunaze nebazo Yesu murukuzi haruhibare kubutarabizure twinaho kubita twazuri ituma twinaho aho kuruta arwa twinaho gata twazuro kwetunda twinaho oho kuta twazuro bwa maraya twinaho kuta abo kuba haruhibare ryo buguzi bwingi ahasho mushorongo gwa haruwe mwiza hari Yesu mwiza haruwe nuwibare mwiza haruwe ibane kandi tibare konka ngo nibare ruhurire mukama simu haruhe kigambo cy'abana barakukiriza kukozesa ngo harumwe muramu nibare rino muramwa mukama nayo bare haruhibare rineki umuramwa tuma baraga gokwa agoba kushara katera manya bakatomo bakombekesa manya ngo nagaga agurgetsi manya za hardcore haruhibare eryo buguzi bwingi kandi eryo abantu bareza nahabwe cyo mwizaruwe garuka mu mushorongogo mwiza haruwe twiza haruwe nuwibare ruhurire obunako bwo buturyo mbere byo kwesibyako ebyawo byabishobeye amakaga kushobeyire abana bakuremere abana bagomere abana nibenda kwitwa marwa abana nibenda bakutigireho manya abana banteire ebyawe mwiza haruwe abo kubanwa kutambe ebyo nibare ruhurire eryo buguzi bwingi konka ngo harahanga nertore inwe eryahindikira iryo buguzi amakanga nambwe abamwe bene kigambo cyabo atamakagandema ngo nigamurema rero gakumurema we ayihamwebye ayihamwe sati n'empare takwataka jacket ye atom kasahoke abitahibega azaza kutandika gandi ngo amakagamurema gatakurema harwibari imo bacyaramwe abarkwenda kutsigaho abana izaha ibari harwibari gwarije mu mushorongo rero oheze
mwijaharwe wibare ruhurire yayangirwa abantu bonka harhanga eritore inwe eryo buguzi bwingi mukama simwe amina kandi neimwe kamabara gahurire neimwe muri amabara gahurire mutefuza otehwa amatsiko ahabo kuba ryibare ruhurire muombekirwe kuba enju y'omwoyo n'oruganda rw'abanyamurwa barkwera mukama simu taro kindi otegayo kwori otaje tumbweni nyoni mbasaki nangwa nyoti nyine kintungire ebyange byarema ne oribare eruhurire kandi ryombekirwe eryo ahabo kuba neryenzu ey'omwoyo gw'oruganda rw'abanyamurwa mukama simu nani nyendo tambucyo nsomero gwa mwenda konka imwe muri oruganda rutore inwe kurra makuru marungi batebona bareba yima baryoka barikutireba muri oruganda rutore inwe muri oruganda rwetsirwe taro batore obatereho ngo waryazo mugehena muri oruganda mukacokwa muri oruganda rutore inwe anga yayetoranire oruganda rutore inwe ori yaferere na hamusaraba ori yabambirwa hamusaraba akagambira abasisi bona ababere bamusagatire nibamureba yagambanira karuhango cyaho abasisi yeyiguraho rwigirwa amagara gataho ahabo urugandoro mukama simu abar kumwikiriza numuhinduko urugando rutore inwe yimwe muri urugando rutore inwe ntabwo ecyo muri urugando rutore inwe abanyamurwa bo bukama turi abanyamurwa bo bukama mukama simwe amina nihange rukwera abantu aburhanga yayetore ine ngo mubone kore ko burungi bwo wabetsere mukama nayobare amina ngo abone kore ko burungi bwo wabetsere yitwe turi urugando rutore inwe ahabwo kuba rahanga katweta yatubasa yatwamwikiriza yaturokora twatana nebyensi twahi urugando rutore inwe nahabwo ecyo mushorongo go garikemu ntuza kwende konka imwe muri urugando rutore inwe muri urugando rutore inwe abanyamurwa bo bukama mukama nayebare tukugira ngo turi aho konka turi urugando rutore inwe mukama nayebare nambwe nimwe abayiza nambwe nemiru abantu bakira ko mbwena imwe abahereze kanisa nari imwe abakorere kanisa nari imwe abarokore hatimwe muri yatungaki nambwe mutefuza weshe mu Wilson imwe timwe yiza mutefuza na sezo okora umurimo gwa rahanga sezo okora umurimo gwa rahanga gurahanga yakubasize utifuza uri urugando rutore ino amina hura natwomesereza konkimwe kirize yimwe abamuremeireho nangwa neimwe abatamwe byanyu nangwa neimwe abahereza rahanga neimwe abamwikirize neimwe abagenda na Yesu neimwe abaturibi neimwe nekigambo cy'amani imwe hati na aba specifica ayomesereza neimwe mukama simu mba nintangara nyobonke ikiriza Yesu chanzu yobuto nkekiriza Yesu myaka 27 ndiyo mutsigazi kwihobo no kutaga magingo tinkefuzaga abo kuba byone byanjye rahanga binkoreire rahanga bimpikizeho no mukazi yamumpa n'abana yabampa n'obuhereza yabumpa nambwe ntinkefuzaga Yesu mwana gwande Yesu musaye gona sesa yewasanyo Yesu munogozi
masimwe Petero akashoborokero Petero gambo ebi yahandika ari Yesu nkibare rutore inwe ibare ryo buguzi wingi ibare ngo ryayangirwa abantu ibare ryayangirwa abantu kandi abantu bambe ahaborwa ngo nambwe nebi ekeso ngo nkigira ngo abengi bakamwarire bijwaro ngo hatya kandi hake ngo mwiha wabambe bamwarire bijwaro bambohinga bayesongore byesongoro konka ahamuherwa byona nubo bamwe bambambire garuka mu mushorongo gwa mwendogo konka imwe muri orgando rutore inwe mukama aho mukasesomu muri orgando rutore inwe abanyamurwa bo bukama n'abanyamurwa bo bukama ihangera rukwera abantu aburhanga yayetoranire ngo mubone ngo wabetsere ngo tubone kore ko burungi bwogo watwetsere okurugo mwirima gutwabere tugendera mu tubandagira okutaho mushana gurukutangaza genda poramporo mwirima gutwabere tugenderamo umwirima gwo bushambani umwirima gwo kurara nabakamwana baitu umwirima gwo kuterekiro umwirima gwo bushuma abamwe bakweta amasyo g'abantu ngo no kushoma umwirimo ogwo abantu babere batahamo gurukwingana gutyo yatuiho mwirimo gwo kubandagira ntusatyo yatuiho mwirimo gwo bushambano yatuiho mwirimo gwo bushuma oburukwingana butyo yatuiho mwirimo gwo kuraguza oburukwingana kutyo nango yatuiha no mwirima konke cyo busasi no kureba ngo abantu nibenda garuka y'umwirima nicyo kiri kutusasa nambwe na hariho umwirima gusa gutahirira ihanga ry'itu umwirima abantu bagarikire yo mwirima nangwa bahabisubwa bataho mbisiyagwa bebembeize bisiyagwa ngo musaiza nashwera musaiza mugenzi we nukazi ya nashwera umukazi mugenzi we ekitakubasika yaranga kateka ahabwo bushoborozi bwe yahanga omukazi okwe yahanga n'omusaiza okwe konka abantu nibenda ngo omusaiza ashwere omusaiza biri mu ihanga ryitu rahanga twatse abantu barahangamu ihanga ryitu ritahirirwe konka muhame ahabwo kuba muri orgando rutore ino mututeyikirize bifire tuteyikirize bitaine mutwe n'amaguru tuteyikirize bitarugambana n'ikigambo cyarahanga bikataho mu ihanga ryitu ngo yatuihe omunki ogwamwenda omumatware kangarike mu gwamwenda imwe muri orgando rutore inwe ego imwe tuyitwe ngwimwe muri orgando rutore inwe abanyamurwa bo bukama kandi kaba tuteyikirize bisiyagwa bikataho mu ihanga ryitu ngo musaiza semerere kuswera musaiza mugenzu ngo mukaza semerere kuswera umukazi mugenzu mbwe ntati nohora yozie bizwaro nohora ateke cyayi umusaiza yabaye no musaiza mugenzu nohora aragira tuteka cyayi naro mukazi yabaye no mukazi mugenzu nohora orahe mugenzu we ecyo kunywa n'ecyo kurya nemirumo abantu bihindukire nemirumo neza kuhinduka abo kuba abakazi banywana baitu bo bayine mirumo yabo yibakora okurebera omusaiza okuteka cyayi okurebera abana no kugabura mbwene hati obo bahindukira omukazi yahinduka n'omukazi konka yaba omukazi w'omukazi mugenzi mbwene we yazagaburira abana se nawe yazagaburira ihanga rirukwera abantu aburhanga yayetoranire mubone kore ko burungi bwo wabetsere ngo tubone kore ko burungi bwo watwetse okurwo mwirima ogwo gutwabere tutahamu okutaho mushana gwe ogurikutangaza mukama naye bari okutaho mushana urhanga ko mugisa okatanise kibine kirungi
mbwene bantu barahangamwe imwe abanyayuganda bari kutureba kandi nangwa ne imwe abashomere munonga hati common sense eri kugambira ngo museiza narara no museiza mugenzi we ukakikiriza ecyo nekintu kirukusa ngo mukazi yarara no mukazi mugenzi we ecyo nenki tumwebuza hone ecyo na cyecyo hone ecyo nikiremo kumanya ecyo nikyetengo kushomana za degree nyingi ekigenderwa ngo atuihe omwirima tutahiho mushanagwe oguru kutangaza ira mukaba mutari ihanga ira butwabere turiyo mbushambani ira butwabere twenda kwitwa kuraguza ira butwabere turiyo munsha tuine engisa ira butwabere turiyo marwa ira nore nacyongerayo akitsindika ira abo kuba nabimanya ira ebitwabere turumu nabimanya ira obushambane nabimanya ira okwangana nakumanya ira obushuma nabimanya ira amahari nagamanya ira obutwabere tubirumwe ebyo ira obutwabere tubitahamu ira ebitwabere tukora ira rihanga bwo kutangaza mba ningambira abantu rihanga bwo kutangaza ayange kibi konka kundo musisi nayange kibi konka nakundo wakikora mbweni ira obutwabere turiyo mbibyeitu ira obutwabere turiyo mbyo ira ebitwabere tugiremu ira obutwabere turarana bakamwana baitu ira ira ngo hakaroki ira mukaba mutari ihanga ira tukatari ihanga tukaturiye abashobere konka hati konka hati muri ihanga rya rahanga turi ihanga rya rahanga mukamasimu turi ihanga rya rahanga ira mukaba mutasasirwe ira tukaba mbene hati musasirwe hati ito tusasirwe mukama naye bari ira tukaturiye ncubwa n'ekigambo cyo rinyankore okucwa n'ocwa mwana n'abakare bakaba hariho enkundwakazi hariho babere bacwa mbweri ira tukaba tucubwa tutasasirwe turye cyukunugwa ngukonka hati mbwene hati musasirwe Yesu tukutendereza Yesu omwana gwange gamu Yesu oino musaye gona Yesu murokozi mukama simu amina nani nyenda ngo tererekene bwambo ya Pawulo yahandikira abakorosayi eshure gene ya kasatu n'omushorongo gwayo gw'13 kirya mpapura 200 abakorosayi esuri 2 n'omushorongo gwa esuri 2 n'omushorongo gwayo 13 hagira hati nango banzo nsomere heading amushorongo gwa mukaga okufa no kuzoka hamwe na Kristo okuzoka hamwe na Kristo itwa bamwikirize tusemerere kufa nawe kandi no kuzoka nawe ahabo kuba noreba mukamutari bokusasirwa mukamutasasirwe konka hati mukasasirwa okufa no kuzoka hamwe na Kristo ubwo 13 neimwe aba ombyo kushisha byanyu imwe yagaraka yatwemesereza natumanye mimukire natumanye migendere natumanye mikorere namanye mitwarize mbere namanye kuturukusha namanye namakaguturukurgamu namanye n'emico yitu namanye n'eyobuhangwa ahabo kuba nwa yatangire ahabo kuba nwa yatuhindirwa abanyamurwa ebi mbwene natwomesereza imwe
abaseja n'abakazi imwe abashomere n'abatashomere imwe abatungi n'aboro imwe ngwa n'abagufu imwe abhango n'abake imwe abarkwera n'abarkwiragura imwe abaseja n'abakazi imwe eminyeto abayozo n'abayisiki imwe bagira bata ababire baferero mbyukshisha byanyu imwe ababere baferero mbyukshisha byanyu no mukutasharwa kwembiri yanyu n'ababere bebembeze byo kutasharwa kwembiri yanyu rahanga kabahindura bahurire naye barerahanga kabire shoma rahanga kabahindura bahurire hamwe nawe rahanga kabahindura bahurire hamwe nawe mukama naye bare akatindura bahurire hamwe nawe nambwe no kwizahimwe bagenzi banje turukukiza abandi tutwine na bintu bingi tutangwa tutiri nabo mutano konka nahabwo kubarahanga katugirire mbabazi yatuhindura bahurire yatereza obwenge obw'omwoyo n'obw'omutanise kibine kirungi nambwene oweshemwe sezo kwebembera programu ezi toine kukize cy'abandi konka arahanga kakukunda yakuhindura ohurire hura nayomesereza abantu neimwe naba natumanya nangwa neimwe bagenzi baitu abari kutureba neimwe abashomere n'abatashomere rahanga bo kutangaza bo tasosora atwatira hamwe umuhorisero namwe ne cyamutoira hamusaraba nitweno tukunya ngo akaza yabo batungi bunga taragire yabo abashomere bunga taragire yabo abakanoni n'abarokore bunga akagenda umuhorisero ahabwa abasisi ekibi kibe cyo kutanga ibi tikigira muto tikigira mukuru kandi kibi tene ubukitina kandi kibi ntaha ningambira abantu ente kibi kibankingana n'umuntu uko muntari na sitani wawe n'ukwari garuka mu gushoma umushororongo neimwe ababire baferero mbyukshisha byanyu neimwe ababere baferero mbyukshisha byanyu mbyo kutasharwa kwembiri yanyu no babere baferero mbyo bushambano bwa ababere baferero mu harganyu ababere baferero mu kwangana ababere bari yo muhunganda aba nabayira aba nabihima manya aba nabacya ababere abaferero muri yebyo no mukutasarwa kwembiri yanyu bahurire hamwe nawe rahanga katindwa bahurire hamwe nawe uyahereze kutsasira ibyo kushisha byitu kuyahereze kutsasira n'ibyo kushisha byitu byona mukama simu yatusasira byona ibyo kushisha tarafuireyo byona amarwa obushambani okwangana amahari okwitana yituma ebyo kushisha biha byona tene kiyatigireyo nkuyahereze kubitusasira ebyo byona kuyikumena uyahereze kutsasira ibyo kushisha byitu byona kuyahereze kutsasira ibyo kushisha byitu byona yaragaza ibhandikirwa harupapura mukama si muhurira nayebare ngo yaragaza byone byabere bahandikira harupapura ebyabere bitomesereza genda mpora hakahandikira obushambani hakahandikira hwituma hakahandikira hwengisha hakahandikira obufuzi hakahandikira kwangana ngo byona ikira rupapura ebyabere nibitomesereza nibitomesereza urra nagwandiga Yesu yegona ziza nebasa murokozi buri omwe akabaine tukatwine listi nambwe nimwe abataka mwikirize dikirwe aha rupapura rwawe birukomesereza rahanga nakumanya nabyo nabikomesereza imwe abarukundeba abarukutureba mwena abataka mwikirize hariho byarukutomesereza ikirize byone babere bakozire ko kweza kumwikiriza ebyabere bahandikirwa rupapuro rwo rugarukiyemo mushororongo yahereze kutsasira ibyo ngo kuyahereze kutsasira ibyo kushisha byitu byona nayebare yaragaza ibihandikirwa harupapura yaragaza byone byabere bahandikirwa aryo rupapura obushambano bwabere buhandikirwaho amarwa gabere negenda kirwaho okuraguza n'abafumu byabere bahandikirwaho abacwezi bashome bihandikirwaho okwanga no kuhandikirwaho yitumana rero handikirwaho
ebisiyaga ebihandikirwaho yahandikirwaho amayirungi nago gahandikirwaho nayebare Yesu ngo byone byabere bihandikirwaho aho ebyabire n'ibitumesereza n'ibiterega ebyabere n'ibitumesereza yarwihaho yarubamba hamusaraba urupapuro rungi yarwihaho yarubamba hamusaraba ayibari mukama simo urupapuro yari yabura yarutwara n'amanu mengi yarubamba n'ahamusaraba aho yabera bambirwe yarwihaho yarubamba n'ahamusaraba mukama simwe kandi kuyahereze kujura ibyo butegeki n'ubushoborozi ngo kuyahereze kujura ibyo butegeki n'ubushoborozi yabihemu ebyo by'abasisi yabihemura butunu yabisinguza ubwo musaraba yabisinguza n'umusaraba nayebare mukama simwe yabisinguza n'umusaraba nambwe ninyenda kubagambira abantu barahangamwe tafayo ebyawe rahanga kabikusasira kandi tiyabikozesa kindi kintu tiyata mu bwenge bwensi tiyata mu manu geby'abantu behimbisizamu tiyata mu butungi ngo yabikwata bitumesereza nebiturega urupapuro ro yarwihaho yagenda narwo yarutwara hamusaraba kuyahereze kurubamba kandi kuyahereze kujura ubutegeki n'ubushoborozi urupapuro ngo yabihemura butunu yabisinguza umusaraba mukama simu mukama gumene imwe endereza Yesu Wanega Murunge Omusayegwe Gonasaye Nevasanyo Yesu Kozi Twevase Asasira Anse Aponya Wamoroyo Yesu Sakuma Asanyusera Bore yo Yesu yebaze Kachabe Mukama rhango bushoborozi bwona kandi wembabazi nyingi Tateite omwana n'umoyo rukwera isi wa niwo bokuzoka kandi niwo bamagara netukusima habukuba watugambira itwa abasisi wagamba noraba mbyahandikirwe abo otyo mukama wetu Yesu netukusima abwe bgambo ebyo netukusima habukuba kindu kibare ngo eryabererye eryobuguzi bwingi ibare eryayanjirwa ngukonkara hanga rikahinduka eryobuguzi bwingi kandi eryomuhendo kandi ribarere tikindi n'omwana wawe omwe Yesu Kristo mukama weitu netukusima abwe bgambo ebyo bwene mukisa gwawe bitematemera mu mitima yitu itwa babihurra n'aba abantu batureba kandi n'aba bakwikirize bigasire kanisa yawe bigasire ihanga bigasire amakagaitu na mnongo munako obuturumu owebiro byo kwesibyako ahabwo kwetekatekera ekiro cyo kufa no kuzoka ko mwana wawe obiho umugisha gwawe n'imitima yitu yane byana birungi uhimbisha bwabwe ekitinisa iwe Yesu Kristo mukama weitu amina endereza Yesu mano manega Yesu omusaike onasisa twebasanyo Yesu muro kama simwa hawe ngiriye kitinisa amina kama simwa hawe kanoni arwibare rhurire kama simwe ahabwa Sky TV mukama simwa hawa technology n'abantu batereba n'abaturire izina rya ntanga rya simwa twatamana nebaza
tukutendereza Yesu Yesu ry'umwana rwandika umurungi Masai Gunasi amasimwe sezi kutweta amasimwe kuba umba kohereza ingiri ngiki cyeshongore twayishongore kigana tana na benangu muzomanga gona mugambe ingiri yanjye mwene mukamasimwe kutweta tukaja tukaborera ingiri kwikiriza hanga kakozesa ukwikirize ibari natangara ngo itobaye bari abafire haturi abahurira mu Kristo mukama naye bari kandi ne iwo kutereba urugira kigwi n'urwoko ikanoni yanagamba bana marwa bana bushamba obanitum obano kwangana urugira wigwire n'utaho mu Kristo ibyo byona nibizahar papra nubambana Kristo agaragataho mukama simwe amina kama simu nashimwe hariho umusekari mukuru kari muri akageraho kutayira Uganda imyaka ye nyuma ho kake bakandi bamuta Julius Caesar azakara n'umwandiki mbone kuyakira ndeba cishayi akayizire kurambura Uganda akahura Uganda kazi kurambura Uganda kuyakira cishayi yareba uko yensi yabiri yabura ndiho yatakahuraga yabura yareba yensi mbweni yareba imbuto yaramizi yareba yajya taza bamenya tinkire ngaha kangariki ndiko mu rurimi rwabo rw'Urulatini ni beshi bechi kumanyisa ngo I came, I saw, I conquered ya tarata ya hano no Uganda commented yagakayo mbeno injireji yija twagikura kandi twagedikisa ibare utayitegeza ibare ni Yesu tukaturi yabukwaho tukaturi nabukwaho nizo twabasakwaho konka Yesu yaragaramu yatubiri taho kama simu kana yebari munonga owayembera mwawe wanje Reverend Sam mwebari munonga abishimwe ngira ngo abantu batureba n'abantu benye munonga kandi bayohereza message zabo nazo n'icyo nyine tuzubashomere umwe wamwita the ring kari abantu batsirika message zane abantu batureba ku buryo twatandika ni munonga umuhango ubumwakora kuba twakugira twagamba twinka ubundi tukagize ngo twagamba cyagera amakuru wenda tubasima aha gukora taja kama aha wengire agamwa mu kashishaka tima nyabishye mu kwakwe no ine message ndisho yakwenda kongeraho tweteka kujya kuza kwemera kandi nyagamba kama nicyo no mwire burundu mnonga batari bwa burijo urire ko kwesi yako kwetekatekaho self examination kweta hamwe abashobora narije shunguru muzafuromu cyashunguru cya magana y'abiri mu cyishoboro cyera mnonga hata abantu bakubona benda kuremera mu bibi ayikwatsa mu cyicweka mbere n'itabe cyicweka cya ingire yiba kutumera niyejo iwe rwuma itwe abantu bamara ikikora iwe shurumba iwe zite uruka mukuzishiye uriki ukishongera cyo kintu meza ikiho umuntu umwita byese nyowe urukwete yashaka kandi ko wanje tumwahuri wanje nangwa tena mburuzo wanje urukwete ngashara tena mukuru yeka kwetenga kusara so mbenu nzira kubakiraho
kutuhereza ubutumwa Hope cyebaze yageze Mukamasimu kandi Mukamukwezi umugisha Dorine Kareju yageze Mukamasimu awishe nawe Sabikoni habo ubutumwa burungu atereza mukashisho Dorine wanjye manyobo nawe yasira yabura Mukamukwezi umugisha Yona Ndyamba umuriro wa Reverend Kanuna okay Reverend umujo wa Reverend Canon Johnson Yona yajati Mukamasimu mzere weitu Canon Daudi Mukamukwezi umugisha yebare okutuhereza ubutumwa burungi Musasire Ronald najya Ruhanga Simwe wabateje Canon David na office yawe Yona umukama bahereza umugisha nahabwe Frank ta nagira ati Mukamasimu ikigambo cyatwikaje omagara Connie again yebare says blessings thank you okay so nibyo mbweni nyo bankasizo byastayiro mu Uganda I just came and saw and conquered mbwene bigambo nabihuriraje nabitasiyaje kandi izagenda nabyo izagenda nayinkuza nite kugenda ibari araga mabara gutukoza ushanga umuntu ayisigire ibari ngo yartahanju niriya yisigire ngo magaraje nto gemerera nabesigira amatungo ntibare riri kandi itungo ndubasa kutera umushana itungo ndubasa kurwara indwara ziziruho itungo ndubasa kurugaho government yasa kuca mu geta twakenda abantu kutunga ziryo ninga business ziryo konga hibare ritakurgaho government ne basa kuhinduka hazeho government imbi eretera abantu businge bubi nkezarigiro konkor kubei nibare urukube ni Yesu nagumana mu government imbi Yesu nagumana kugira ate nakwimabazugu urwo no singura ntuza nko muri ege nonge tutahamu so Mukamasimu katwakire abishemwe nabo batuhereze ubutumwa bundi bukusimire ngiri Mukamasimu uko kuna naye yanzire banyata Mpero Wilson memba wa Sinodi ikono gwitu wasanga kandi memba wa council eyobureberezi memba wa body like Mburo secondary nyapshozi sako konka sezi na mwena ebyo cyo kikuru ekikuru ni nsima rahanga na nyo wamperizo mugisha kubandi aha nanya kigambo natunga manya ibare naza kubanyemerereho kumaro ogundo mwanya insima rango wanjunde nanye kemerera ibare korotari nanye tinkubere ndya mukabere n'umunya abo maro shagnabere nagiremo abo cyo bicango cyo gushamba nishiri onka habo ibare iri nekirize ikiryo mutsigazi nemba bazezo nzo kureba ni mbasa nanye baza kushabananye rubanyete mwe Mukamasimu naye nasima munonga ahwengera nongeye kitinza manyana ito okutwija utwija kabazire kuburira ko kandi ito tuburu mwe nito twahirwa nahirwa kandi nanye nka nari bosezo kuwagamba nanye ndahani nyerebo manyango ni oburemezi kunkuba mbwine no babuyo bwanje no bwanje narahanga wanje konka ni nsima rahanga bukonjuru nsima rahanga ahabo kunkozesa nanyo kureba ntakorga mu rumo gwa Mukama baza kuburira nubanye nubaza umukoronda abo kwebembera ibitongore biye kanisa nanye nimbando ezo nembabazi konke byona nabo kwikeza nabo cyo ninshaba aba nishaba abakwa baranganye nabandi abakwa baberewe abakwa bahurira baremerewe ibarero
kandi n'uwatu ibare ririho twikiriza ibare ryo twayemera iryo buguzi bwingi ntotereje kwamira ntotereje kugumira baitu mukama n'wamani mukama tubasisi mukama twebembere nsima rahanga kandi no kusima na rahanga aha wihanga ritu kandi wawasimire director na staff na management n'abataya guno murimo gwa mukama engiro kuburwa obuna kubona mukama kandi naito omukisibeki nishaba kuba nyonko muntu kukinda byamuje ahabo kuba neki nobwire bu Yesu yayiherereyo ahabwito nishabaranga kungu musereza nanye kisibeki nkakira bamuje betahana nasimarahanga mukama simwe sezi okutwakira no kututayisa tukahurira ngiri kandi kano nakatubura mukama wita simu n'ebyo mukama bampera omugisha mukama simwe harushimwe bamwita amanya Jonathan alikata yajya tunasima abo kigambo cya mukama buzima kandi mwatuhereza message nunje munonga Yesu wakutaha munakata ni ngo yagira ati hariho takansibwa n'umuntu witu umujo wa Samiri yagira ati good morning, thank you for hosting our people. I am here watching from Nigeria. Yebare takansibwa katurre umburuzi amasimwe abantu barahanga abateranda harskai irahanga terize ituruksimira rahanga twena nasimarahanga bwati mwabunije nabo twebembirwe kanone witu usabariko nwitu basanga no murisa amazina ngago matwaberi rahanga kanjuna icyo nkusimira rahanga nangwa na hato mukaseshe turkwija ham TV koro murumogu ndiro mission umburisa buriyo murimbarra mabweta rwakaterre umurumbarra turiro konti msarahanga ntubura hajno myeto icyo kinsimira rahanga aruhuma na junwe abire bamtiro rubare rwusa ayajunwa marwa twamusasira twamushabira kandi twashemerwa no kujunwa kwe twamanya ngo imyeto uriyaro buno bwire obutushemeriye kwehongera rahanga bezubonka nangwa n'abari kutebembera ko mukuru wihanga n'abagenzi be ubu wenge bwona bari kwebembeza ihanga ry'itu sinje butwine naha wenge ubunyeto bwabo tubarasisire buto bwabo bakemerera hibare nuko kutekateka ngo Yesu akaba nabo batwara umurmogo reba futuri rahanga nanye kuyashyira habyange nayemerera hibare nareka marwa nareka bushambani nareka buhanda narero burari narero kuzishoke ngundi murasi narera okushara emukono yesati nguntsagaze ngobona bakanyama obona bamuntu wamani rero ubu twageraho za peer groups twakora iby'amani bitagenda twakora imico mbi twatera abantu twanywa marwa twagamba urujungu twaragambira mu marwa abaziri bitu batutumire ngo tugamba urujungu batushomesa ngo tugamba urujungu rwo mugasho itu twaragambira myanya tahurire kungana isi mwaka gwenkumibiri na mwenda rahanga nanye yashuma habyange yashanga ndintyo rahanga yansasira yanjuna nashoma ubuherezo mwaka gwenkumibiri ni eza
natandika umurimo gw'emyaka nka 12 imperizo umurimo gwo nisima Ruhanga indeba abari muri Yesu bino businge abo kubanu baba bemeri Eliya yanjuru abantu bingi abashomere ba professors abamana buturukutina nubo barkwikiriza ngo ibisiya gwabibeho kuba tubemerire hibare hakonke itwa urkushoti ngo tushomere na munonga turugano mu makagenyi munonga itu ibare ryo aro kigambo mu Bible ngwe bwambe byakabishireka yashurura itwe abana bato ningasha abantu benyuma ngenda kusima Ruhanga nasima Ruhanga habwe ngiri kanoni ingiri ibare yayongera yitu emyeto abana bato turere kushisha umwanya turere kukore bitashyikire tububunako ubunako bwo kweteyisa ubunako bwo kweteyisa zabazeire bwo kweteyisa zabebembezi beitu abo turukusiba ntujumira ha media abo turukusiba ntugambire bwambe bitarije ubunako bwo kweteyisa akaba muyano weitu ngwe nasima Ruhanga ubwiro bwo 2009 bwabiri 2018 byo kwa mukaga yanjuna narebe bibyange nabyeteyisa nageteyisa narebe mico mbiye miringo mingi nageteyisa nazarwa kwa kabiro mbazire banje bansasara bakaba bareba batarikumanya einkuruga kunkati kun kubani inta muka weitu mbagurisi no mugayikuno babana bamanya einkuruga bamanya ngo umwana weitu aberiyije nanye ngenda ari bashemeru bakaba bareba nije batarikumanya einkuruga hati nisima Ruhanga mwe nasima ngiri nasima obuhereza insima seze munyeto mugenzi weitu kandi otahemuyire bunyeto Ruhanga simwe mejo tuyisimira Ruhanga kama simwe sezi sama na nengiri ugemerere ntwesimsa yebare munonga kandi sima Ruhanga naho ihangire Ruhanga wa freedom ya worship yawa ihangere na president ukwikiriza buri muntu akashaba ukwikiriza akazaho technology nkeje ukashanga hati no akata no bakanda turira mukama simwe Ruhanga ukwikiriza atyo mukama simwe haba management mukama simwe haba director mukama simwe haba team ya Sky TV kanoni izoberi yabarsi asese aho kuba harwibare kuriri kandi cyanshemeza yajya ngo turyo no Rwanda rutoreyino ibono bote inyamoro ibono bokurara umujiye mpangisano ibono bote akagizire kuzara ibono bote ine mukazi konkuri Rwanda rutoreyino harhomatsiko mukamasimu kandi Rwanda rutoreyino wenka tuwo muhango wenka tuwo rkwiragura naro rkwera twene turiyo Rwanda rutoreyino nambwe nanyegesha naye manyandiyo mumbari yo mu Rwanda rutoreyino haze cyo nkitereza amatsiko Rwanda rutoreyino abishemwe rutoreyino icyo takatungiro mangu nusha kukitunga habo kuburi yo mu Rwanda rutoreyino umurimo gwo takatungiro hereze kushoma rwamatsiko nuza gutunga habo iwori umuntu yampangisana nyinjike no jakushanga landlord abo kuburi Rwanda rutoreyino ekiterete uzubseze no kwenda kora kukiza munyencha karebe cyamani no bukorebe siya sente nyingi ona shikuri Rwanda rutoreyino Ruhanga takumanya kanoni namanye n'ibyawo kanoni yatereza ubushuza ati byona Ruhanga bimpereze umukaza mwine abana beine ahereze nikano dikoni mukama nakasingi kama yabare
tujye urugando rutori inwe seze ninye bazarihangananye umuryango wabari yo mu rugando rutori inwe nanye ndumu ntanga kantorana nyine imyaka 17 yanjuna atandikire kuzo mu club nkanda kakashonye high school yijanzo mu club aha vision konka yantora ntati ndiyo mwaho nyiyobera abakristay tinku bateza nso yesuhuri tanga simu kustorana tukaba rugando rutori nimwe bari kutireba bari kutura aho roho nugira amatsiko umanye ngo uriyo rugando rutori inwe kandi haho Yesu Kristo hurire ndibare muri bya byensi izobero no yombekanje yamani nyince karundi jone janare tafashonera kusinge yawo izobero ina mayiro yitaka bwata ho ndijo ine mayire rukeraho turiyo rugando rutori inwe abeshe tumanye ngo haro hango hurire tubenwe twikiriza na munongo musizone igihe turiyo muri season tongero nko kusezi yatugambera tuyino ko examininga tukareba iwuryuha ubuzare bwawe na Yesu ukecureza hansi ukerezo mwanya gwawe ukerezo wire bwawe ukagamba na Yesu ibiro 20 Yesu Kristo yaherezo mwihamba bikabe byo mugashabo kubakafa yagarika yazoka ngo musisa tunjya amagara angaterezo kwirira nawe aterezo kumanya aterezo kweshwijuma ni byense ranga nabitereza kandi arona amatsiko gamagara gataho kanoni tukoma nabyense bihonga gamagara gataho mukama simwe twashemerwa mukasheshaka twashemerwa ngiriye kitinsa twashemerwa timu yije shagatire sabadikoni twashemerwa seze na timu yawo kutweta tukagamba Yesu hurire hanga bampero mugisha hariho kosa abantu bacongera ku engiri yabata engirwe ujyoti ninye bagamba nanye ninga abantu bagambera abantu bona konga irakura ya cumita mu munda y'abantu yori ata mbene hino bagira ati my take home koni yagira ati my take home is I'm choosing rest and I will cling on precious stone. Togo ya hamraho nicyo cyatwara mbwenu twari muri nyari ya Yesu twari muri nyari ya Yesu bwenge seze najya tumikama simwe ahabwenjiri Yesu abaha mugisha kandi abakore by'imbabazi yebare urubaraho arkampara nawe yagiye atumbweno atondamukize Reverend wanjye Sam atkana umugambe ngo nimukunda munonga yitonke kanisa yakako ho ya yaje cyane n'ikintu cyone Henry Dr. Gumaho agumena following nawe ari yaho mutawuni umurumbarira yebare Dr. Maisan yebare kutereza honorable Sam witu kabuitu ni mbakunda munonga Dennis Rwapapa ebyamuheruka mbe kurekere nje kubyehendera kare ngira ngo katuze kuhendera na timanya obatteyo mburuza twenke cyishongoro kimwe kitomumbera nungi rero tukomere ishara yamuheru ataka chiteireze nanye ni nsima rahanga okukira munonga sezo kusima ninkusima yaba okutembeye ngiri okutembeye okujuma hata aba batembeye abagira ubwenge hata ubore na genda nebintu bi nabara yenda ngo bitari weni yabarako okutembeye engiri kandi wota ha radio 5 mweno ko hato niyotaha hato gihire yo wagiretaha ningira ngo rahanga yako mu gisogbundo no gitahandi to kurengo ryo no gitembeya mwene yabaro ku gitembeyo ta ngo tadu abatembe narga nabigere atahana bwizwera nabana yatunde bintu byengo bitadu mwene kandi agarga atabine nabitunde nagarga tabi mukama simwe sezi netukusima amanya twatize nabo yatwatize
kandi ubu nangwa icyo sikatunga bwara wese wetatunga leta kutwika hariya bishop agera kwiyata ndanga mbere ni mwiso we kanisa gonki wowe nabikwa agikwire mwene iyo bari ukora umurimo gwaranga no kumuhereza no kandi arawense namazima adahanga najikwa nyona nagambira umuntu byemshara konkaranga agikwire mayana itwe nangwa ogutkozere mbese nka Wilson ubutwantwija Wilson abagenti mwene Wilson tuwa ebyetu noza kubibasi tukatwa byemeyire tuhumure ni ubutiteze mhanda ubutweta buri mwanya ubutweta mu nkiko zo busaba dikoni ubutweta mu nkiko zo bureberezi ubweta naza boards takosha gata gizoba hatobwo no gweta mu ntabwo cyo mukamasima nimba sima kare mburuzi katwe songora ekesongore cya teka rero tusabe tendere baza kweshongore cy'icwe kabiri chat rahanga turajye turijyahane mica 2083 ruhanga we o turajye turujyahane migisha tumbuke twinembabazi hamwe no kukunda kwingi o turuhure turuhuke turumwihamba ryesi nitukusima ahawe njiri uririrwa tekanyise byana birungi mu mitima yaitu twena ogumena itwe ebiro byona tukoresa ebyo kunda kacabe ayirhanga muhanga abantu bona notukushaba n'ubucurezi kandi tweshengereza habo abantu b'imiringo yona no kubarukona mukama bamanyise muhanda yawe n'amahanga gona kujunwa kwawe ngantabira ikanise nkaturuka yebeye ogumogye bembere n'umuyo wawe umurungi kandi ugitegeke abo bona abeta abakristayo bone kureta umuhanda gwawe gw'amazima amumkwikiriza kwabo n'umutima gumwe nabakwatanisa bayino obusinge n'omucwe eyo kushikira kandi habo burungi bwawe nkomuzeire ayi mukama notukwatsa bona barikubona abari omunaku abarwaire abarwarire omu maka n'omu marwariro abari abitanda abakazi benda omukuza omusiyeta kushemezibwa abatsibe abakomerwe abari omu bihome abakomerwe emishango eriho n'etariho bona abari omu kampusi nk'empungi abari omu ntaro n'amahanga gari kurwana nka Ukraine na Russia abo bona abari omu naku yaba yo mu mutima yaba yo mu mbiri no kubarukona okukira munonga abo bona barikwetenga ngo tubasabire oyikiriza okubagumya no kubuhu nk'uko obusasi bwawe buri ebyona twabisaba nturaba mu izina ry'omwana wawe omu Yesu Kristo mukama waitu rahanga obushobozi bwona
iyo waraganise kurabona ryo mwana wawe nutwesengereza bwe mbabazi zawe itwa bakusaba hati otutege amatu kandi twakusaba byona nk'uko kusima tubitungire kimwe kwa ekinisa cyawe cyoreka ubutunu ahabwa Yesu Kristo mukama wetu. Amina. N'obusinge bwarahanga obutaha burengere kwetegereza ko muntu wena obusinge obo burinde wetu no kumanyaranga kandi tukunde n'umwana wa Yesu Kristo kandi n'umugisha gwarahanga obushoborozi bwona tateitwe omwana n'umwoyo rukwera umugisha gwarahanga guturinde twe n'abaryaha umugisha gwarahanga guma abantu bona umugisha gwarahanga guma amakagaitu n'abana baitu umugisha gwarahanga guma ihanga ritu umugisha gwarahanga guturise gutunywese tugenda nagwo gureke kuturgaho okurga hati. Amina. Mukama agumene imwe wawe mukama simu mnonga mukama naibare habwa program yona Wilson Isaac arangoma yajatu mukama simu habwa Wilson ogumzamu ukajunwa akagumzamu mukama simu kandi sabadiko ni nyenda ku Hamza Wilson ibi naza kubasa habokuba ebitura birimo nibinje munonga mukama kurenga ati ari yebi itwe kurenga twashira ari yebi cyo nganje tumara mwe nukumanyangu nza kubasa bwe mukama simwe katugarikiraho tushabe abantu bibona amagara marunji program yitu nto yagarikira indamutse zindi zargowa Paul abaho umujo witu kabwitu nawe yajya ati mukama simwe ikintu twakiye kwataramo naho nindengaho katurekeraho mukama wahereze sande nunji haro headmaster wa Kimburo secondary school nawe yaturire bambe mukama simwe yanatureba mukama kwereza umugisha n'ababona kama nunji Sky TV irakari abantu. Yes, amazina nabanyeta Truth 256 ndi yakuwa manyisangu mutarga ha Sky TV.